aho uherereye mu mande zitandukanye zigize kino gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengera bwayo, umujyi wa Kigali, waba uri mu diaspora cyangwa umunyamahanga, ndagushimiye by'umwihariko kuba uhisemo kuza gutera agatebe hano kuri La Grazia Africa kugira ngo dukomeze tugenda tubana muri gahunda zitandukanye. show business, uruganda rw'imyidagaduro, industry of entertainment hano mu gihugu cy'u Rwanda rutubikiye. Kereka ubwire ko umuntu bita JIHAD hamwe na Nesta nabo batewe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yampano. Ngaye nguko sipiriye uzaba kiriho, gusa rino zina nagwa waginjana mu mujyi wa Kigali ngo ugende uvuga ngo ndashaka umuntu bita sipiriye uzaba kiriho, ngo uwo muntu bamukuzanire, cyane ko sipiriye uzaba kiriho ni izina batijwe n'ababyeyi, ariko ni izina ritazwi kuko nago arikoresha kuri iyi mihanda. Amazina nyakuri akoresha muri showbiz ni JIHAD, n'umu influencer, n'umunyamakuru, akoresha mbugankoranya zitandukanye. Rero uyu JIHAD hamwe na kwizera Nesta nawe ukunda kwita Papi Nesta, reka ubwire ko batawe muri yombi bakurikiranywe gukwirakwiza amashusho y'Yampano ari ugutera akabariro, bituma umubare w'abakurikiranywe ugera ku bantu batanu. N'amakuru rugukesha kinyamakuru Igihe, ariko nanone akaba ari amakuru yahamijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau, Dr. Murangira Bitieri, yahamije aya makuru kuri uyu wa 26 Ugushyingo mwaka 2025, aribwo bataye muri yombi abasore babiri bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yampano ari ugutera akabariro n'umugore we. Mu magambo nyakuri ya Dr. Murangira agize ati nibyo bafashwe bakurikiranywe bafunze, ibi bintu bigomba gucika, tuzakomeza dukore iperereza uwo rizajya rigaragaza uruhare rwe, amategeko azajya akurikizwa na kubebera. Iperereza nirizahagarara bitinde bitebuke, uwo rizagaragaza wese ko yakwirakwije ari amashusho y'urukozasoni azahanwa n'amategeko. Reka ubwire ko JIHAD na Papi Nesta kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo bakorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Reka ubwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na Yampano ku itariki 9 Ugushyingo umwaka w'2025, ubwo amashusho ye ari ugutera akabariro n'umugore we yaratangiye kugenda asamirwa hejuru n'abatari bake kuri iyi mihanda bakagenda bayahererekanya. Niyo mpamvu ku ikubitiro hahise hatabwa muri yombi Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman ari ku itariki 11 Ugushyingo umwaka w'2025, ndetse hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Kijon watawe muri yombi ku itariki 14 Ugushyingo umwaka w'2025. Kijon na Pazoman nibo dosiye yabo iherutse gushyikirizwa ubushinjacyaha ku itariki 17 Ugushyingo 2025. Ni mu gihe kandi iperereza rigikomeje ngo wagize uruhare mu ikwirakwira ry'aya mashusho abiryozwe. Ntabwo twabara kukwibutsa ko ku itariki 18 Ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi uwita Ishimwe François ukekwaho kwaka abantu ibiceri kugira ngo abasangize aya mashusho. Ibi bisobanuye ko kugeza ubu abagera ku bantu batanu bose bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB muri dosiye yo gukwirakwiza aya mashusho ya Yampano. Reka ngushimire kubana nanjye hano kuri La Grazia Africa, kandi komeza unogerwe n'izindi gahunda zose dukomeza kugenda dutegura kandi tukugezaho.